Alaw may kayon ta agala ti umok at na nakita ko umok diti kakabsat ket baring wada ti itlog na ta ilin tatay kakabsat imbag lamanen nga ilok mugtayin kakabsat ko so, makita yumot ni alla nay nakasamsamag sigilat ta awan to urungan na dahi ti kabsat yo. Siyempre, dahi ti kabsat yo ket laking probinsya kakabsat. Isungur nga probinsya ng Ilocana. Wow. Na nga to, dahi ti umumok si kayo. Tapos iti babakit diraas. Makadamdamakit mapakuralig na ngem. Haan nga sumuko dahi ti kabsat yo. Ay ket lagtun na. O kitaan nyo man. O din naglaing dahi ti kabsat yo. Imbe kitaan tayo man. No, at dati itlog na mutlang. Talintaan tayo kakabsat. Na imas ti itlog. Awan, titlog nakakabsat. Napansin ko, aramid pa lang gayam tayo, ti papaumok, tani, fresh pa lang dagiti bulong. Naglaing nga talaga dagiti bilit nga agaramid ti kastoy ni. Kasing laing ko kakabsat ko, nagmana na kanyak. Kastoy ito ubrak ito ubing nakakabsat. Mapang kami ti karamramuran, ay kat agsapol kami ti kakastoy. Wuno lawa-lawa kakasjay. Makapamis, iso nga no kastoy nga adda ti chance ko nga mapanti karamramuran, no kabakbakiran, ay kat tira lata day ti kabsat yo, tamamis ko nga ro dagiti naglabas. Ala ni adda maning ti maysa nga papaumo kun ni ngem narigat nga alaan nga kabsat na narimuran kinagdadakkel lagi ti kay kayon. O kita nyo day ti kadwak na nakaporma nga mapanag natin. Ngem day ti kabsat yo ay kat naka t-shirt lang kakabsat ko. Kunak no pako-pako day ti ne kas lagamin pako-pako si kayong hamot gayam ay kat na pa ay ti karirik na day ti kabsat yo. Kit kita amot gamin kas la pako-pako kaing ingas na. Ngumhamot gayam. Ala pinanawan nak dadya kadwakon. Nalay nga agsapul ti masida dadya kakabsat. Dadya mot ket lumaki mo ti probinsya ti Laos. As nalalaing pa iso na kakabsat mo agsapul ti libre nga masita kita nyo na Tika mo na nito nasa pulan na diba? Nakasapul gayam ti pariya kintarong ti aso. Wow. Kita nyo dahita ti favorite tagi Thailander kas kada Laos kakabsat. Nyalaan ak pa ti pariya. Yung siyempre dahil ikabsat yung agpakaabak ay kat mapantay mo't agsapol kakabsat ko ti parya o kita nyo na nagado nga talaga dito ikakabsat ko dapay ti rangaw kin bunga ti sili kakabsat ko ay katukulin tayo timbag lang maninan nga ilaop tayo ti tinaw lang nga manok timbag lang nga ibusog dahil ikabsat yo pantay tayo mang sapol ti kadwa nakakabsat ko tinayon na kunako baring makasarak tayo makasapol tayo ti bunga nga na dayto parya balang kakabsa. Ado ati naala tayon. Intayon ta pinanawan na tayo man dayya kadwa tayon. Muna maninan nga nagnan.